balethele bazongena ngaphi bazongena ngapha Hayi oh hayi uthi kwasibasela futhi wakubona izimu ezovele njengamanje silindele yona igroup njengamanje kodwa isalungisa zona izinto zayo ezisalungisa izinto zayo nje asenze kanje abantu bazodinga indlebe ukuthi sibalalele ukuthi sibaze senze ukuthi baqhubeze kanjani ngoba lento yophiko ingasepheleli ngoba kuyabhalwa abe kunzima ukudirector abantu abasuke behlukahlukene ngoba esabantu suka emzini engafani khona nje umuntu othi yabona mina bayakutshela ukuthi hayi mina ngifuna ukwenza ngale ndlela ezovuna mina kodwa mawuthi uyiprogram bani athi program bani kodwa isilesilas usebenze manje ngeke ibambe lapho sokusiqhubeka bafowethu istations zazi isekagela khona lapha la IYFP production ikhisha asiphethe abasendile uwabangishije
Oh, yaphila kodwa. Phela ukhuluma nesifongo. Awungitshela uphuma. Ngiphuma ngibekezela lapha phezulu kuhlala ngani komhlongo kaDulu. Wayesenga phela. Ayabaseke baleke ukukhaphela. Ngokusebenzisa la. Singazeka ukukhuluma ngaso. Ayo ukukhuluma ngalo baba. Kusasa khona sekuyini ngabe kusho ngana ngitshela ukusaba yini. Kona uma khona xaso. Hey, Bob. What is that? Hey, what's that down there? What's the bum? I'm not in Bob. Oh, you are the guy. I didn't have to be. I'm finally that. What is that?